Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bubuhan Kalimantan dan sekitarnya. Ketemu lagi kita di YouTube channel Amang Anang Bidik. Ya, hari ini Amang Anang hendak main lagi game zombie lagi. Kita lah main akan Dying Light. Zombinya gundul-gundul beratan tuh. Kita langsung lanjut jalah play. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang ketujuh gamenya di like, share. Namun berkembang juga YouTube channel kita nih. YouTube-nya khusus bahasa Banjar ya, ngalih bahasa Indonesia. Karena hendak Jepang sesekali mencoba pakai bahasa Indonesia. Oke, kita langsung jalan. Nah, sampai mana semalam yuk? Oh, semalam kita disuruh guring nih. Nah, sampai sini. Oke, guringan dulu kita. Nunggu pagi aja ya, biar dapat tugas anyar lagi. Nah. Okay, give me a sec. Perlu berpandar ya. Pandar lagi kita langsung spek. Kooperatif mode. Kita ganti baju aja lah. Cari yang bagus, apa baju koboi ya cocok lalu. Nah, oh, mantap nambah topeng Volcan Combat Armor. Betul. Jadi bawa beratan Kita langsung ke misi lah. Kadam targetnya di map. Oh, subuh masih ini pindah kadap. Spike tuh di mana wadah semalam lah. Ngapain di baju nih bergantungan peluru? Banyak zombinya kan. Kita lewat sini. Jangan tapi diherani kan zombie itu. Takut mati kan. Tapi ini isi duit rancak tuh ya $17. Dapat rokok. Biar nggak tahu lagi makai duitnya kemana. Nah, kayak ada aja lagi orang berjualan barang zombie nih. Kemana kita nih yuk? Oh, berbatas juga rupanya senjatanya ini bisa habis. Bisa. Nah ya, kalau godam kita semalam nih tinggal sebiji aja bas anunya. Semennya tuh. Malam 2 karena syuting sampai. Kita lewat atas ya. Lewat bawah ngeri. Banyak zombie. Ganti lo senjata ini aja. Ini yang sadis malam pagat kepala kan. Udah pulang zombinya. Parah sih kan. Orang pro sudah pakai senjata ini. Kali catok jadi kan. Sini semalam mic-nya. Amang Spike, mana ikan? Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, use a UV flashlight and a remote Ambil control. ngopi kita lah. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap that you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower. Jay called all the scouts in, and that means you. Nah, suruhnya boleh ke tower kita Wih, naik. Sniper rank up. Oh, kalau itu tuh skillnya kalau diolahan. Nah, ada kalau 2 satu. Nah,
jurang. Ini apa nih? App detail. Oh, kawan clading kita. Oke dong. Nah, kita pulang yang lain. Stamina booster, speed booster. Ini apa nih? Nah, menambah nih wadah senjata. Yang penting. Yang lain belum. Ability. Nah. Ini apa nih? Oh, menghindar cepat kita. Model Naruto tuh nah. Geraknya. Ini apa belum? Power. Kekuatan. Ini lah. Pada mati-mati dia musuhnya. Time for its head. Oh, mengincar kepala. Oke, dam. Report meeting with the tower leader to the GRE. Kita ke depan derlon GRE pulang kita nih. Ke atas atap. Hop. Stop sini. Hop. Hop. Lihat ya memang nih pinanya sudah nah. Lagi next kali. Kita mau. Sini juga. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm Yeah. his identity and contact us immediately. Ajar tadi ya. Tina pulang keluar kuning. Dapat gear lagi nah. Bukti. Gear tenang diolahkan ke sana nih. Nah, upgrade senjata kita nih. Nah, mantap gear harus dapat. Coba bang kita olah lagi yuk. Fengaro. Gaswin regular bot. Ini sudah bisa. Anak panah aja terus kan. Nah, kita bola panah. Pasang, emang bidik nih, bidik ini kayak mana menembak. Anak panahnya bang apa yuk? Kita anak ke pipa. Keridan enggak, panahnya keridan harus kau dipakai. Ini pakai ini dulu. Kita ke tower loh. Kurang ke situ nah. Soalnya naik. Mana jalan naik semua? Oh ini. Oke. Sini. Oh, kita naik lagi nih ke lantai atas nih. Datangi Rahim mulu. The Tower. Oke, lanjut. Gambar duit nih, yuk. Ini ada berjualan lah. Kita bisa duit nih 288. Lading halus. Tapi ini apa nih? Agility pakai anu tuh lah. Kunci Inggris 231. Bang duit ya. Datangi Rahim lah. Crane,
Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? Ya tapi paham memang bandernya airdrop dyan ang paham. Walk straight. We need you alive, you idiot. Idiot we're dyan going in. Act confident. Acting. Brecken, Lena, Maybe you can get through to him. Kenapa sarek Lenong? Who's your friend? Kyle Crane. look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Amun ada yang paham tolong ya di komen arti-arti subtitlenya lah. Crane will go. He'll be happy to. Wih, sarek si Din. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. You green as grass. And Kamu Lena's tuh right. You masih need to be here cupu, taking jadi masih back noob. powers, convincing them the world's not Tahu lagi kehebatan na mengenang. Suing balay kamu. Maybe one more try before we go to Rise. Yeah. Rice. Okay, fine. Kawan. Good luck, Crane. Oke. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron. I'll be in touch shortly. Apakah jeruannya? Look, Astaga, there's enak ini something broko. else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow. I doubt anyone. Skip. Yes, that's right. What do you need me to do, Lena? His mother had epilepsy. She died 2 years ago. Mati 2 tahun yang lalu. To the store to pick up her prescription. He's been stockpiling all this. If he hasn't, Gazi lives. Skip. Banyak tanda serunya nih, apa nih yuk? Dawood must still have a lot of things in that pawn shop of his. Yeah, probably a bit of Oh, everything. anu, Yeah, sure could use some apa kayak rancak tuh. Misi sampingan tuh. Aduh Sam, kita misi utama aja, misi sampingannya Brody. Yang kena mikirnya lah. Oke. Nah, airdrop. Kita nih melompati alur kisah aja, jangan melompati misi-misi sampingan segala. Awas tamatnya. Suruh turun pulang kita. Kenapa? Ke sungai itu belum gitu nah. Enak gitu perjalanan ke sungai lah. Oh. Kontak GRE pulang, suruhnya ke Hatta pulang, kita cuma ngontak GRE itu aja. Tinggi apa lewat sini? Hai, kamu naik ke tiang listrik. Bubuhan nikam gak ada kawan. Yang ajak ibuannya. Halo. Kamu tuh tapi pintar nah. Orang jaga banget panjat pinang hari. Oh. Mana ya kita suruhnya naik sini ya? Oh ini wadahnya nah. Kita cari wadah naik. Oke. Naik kateralis. Nah ya, jalan. Crane here. Roger tuh nah kada berupa lagi yang Tell the bayarnya. boss is named Brecken, and Acah. he's definitely not your man. The other likely suspect is this warlord, basically. Local guy. Calls himself Rise. He's hoarding antizin and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some.
I'm on a mission to get Antizin from the airdrop. Aduh, If I coba don't succeed, marahkan I'll have to sedikit come up nih. with something else. Ada orang ngarannya Rais, itu model pengkhianat Stay on task, di and we'll be in touch. di tower tuh, Call us bola immediately if and when you get seorang that gitu kah? Inya ambil antigen yang di airdrop tuh, batunya dijualinya. Kada maunya membagiakan. Amun salah tolong ya, padahal kan emang apa sih cari? Aku ada peti lah. Tuh kamu, maju kamu sini. Maju kamu. Tuh kita tepat nih. Kamu. Lihat nih $15. Hai gawinya. Tuh cek. Cek kabel budas, kita bakal lahian 2 zombie di sini. Ada ruang bawah tanahnya. Ini kan sini kan. Disuruh mencari metal part biar bisa membaiki. Rusak sudah senjata kita nih. Aduh. Ayo. Berapa kan caranya? Begitu likam. Pincan makanan anjing, kanan kucing. Nah, udah pulang. Menjarah tuh. Dapatan komputer kasir nih. Woi, sini woi. Baru pulang kita. Oh, kadang-kadang dipakai senjatanya nih. Mencari metal part dulu kita. Makanya bangun guring tadi sore am. Oh, sampai. Wah. Mau ngacut ya kan? Jauh sekali nggak? Nah, lihat mobil nanti bujuri akinya semalam kebakar hancur. Nyulik kita aja. Apa tuh? Apa tuh? Lepas. Kayak orang mabuk nih. Sih kong. Jarah dulu. Dapat rokok ya. Camblang. Nah, rusak kam senjatanya. Palanya hantam. Kan. Kenapa itu? Seorang tuh di dalam kok untuk hutan. Ada berduit kita. Mencari senjatanya dulu lah. Cek. Metal part, aduh harus dicari rupanya metal partnya. Nanti lo. Karena kita baiki pulang lah. Yuk. Bukan aja kita melawan ini habis senjata kita. Lihat mana ya lah. Sini.
cari dulu pesan banyak senjata. Kam. Pakai pipa nih bagus ya sekalinya, cuma telawas matinya. Apa nih string? Nggak paham. Kalung, sana apa kalung? Paku. Jedam lah. Hop. Banyak jalan raya rupanya. Hop. Mangga lagi, mangga. Tuh. Sore itu pagi ini lah. Hop. Crane, 3/4 of all airdrops fall in the cauldron. So if you start from there, you'll have the best chance of getting to that drop before Rice's men do. Ya. Bahasa Inggris nih ya. Jauh masih. Nah, jangan diheran ya. Aduh. Pakai lockpick lah abang tuh kan. Ada belakang. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Sep. Find some shelter. Udah aman lah. Most of the drops seem to fall Benahi kita. exactly in that area. Look for the airdrop the cauldron area. Bawah ada. Cari airdrop kita nih. Pam. Jangan. Gerakan orangnya. Nah, jangan dong. Bisa dong dia tuh menampar aneh kan. Jangan. Tendang kita harus. Kan melacung bawah. Rokok budas biram. Bareng apa tuh putih itulah. Suruhnya turun kita. Apa? Ini depan lampu. Keluar ya. Kasih berdua orang ini keberebutan. Habis tenaga. Aduh. Berarti harus ditambahi yang booster itu. Ini dapat pulang sikung lah. Seikom ya sebutin ngerida kali nggak. Mana pulang? Kan berkaburing ya. Pasti masih ada tanda itu apa ya lah. Nah, dapat tulisan apa? Nah, listrik kayak semalam. Kejeram. Kemana kita mencari airdropnya lah? Tinggian loncat situ, ini mati. Banyak ngerinya apa tuh lah? There's a crate. It looks intact. I'll check out what's inside. Bekas terjun payung. Apa tuh bunyi yang kayak lampu meletup lagi. Awas tembaknya. Nah, sini kita naik sini. Nah, parasutnya mana bendanya? Ininya nah. Oke.
Iya, kosong. Here. Ada juga. Kita pulang. Did you see that? Yeah, 2 drops. They landed elsewhere, unfortunately, but you're not that far away. Get to those crates before anyone Oh, else suruh does. ngambilnya. Makasih belanjaan ya. Yuk, sana arahnya. Kita melihat Amang Bidik berparkur. Ada maherannya zombie lagi am. Hop. Ini kampung kumuh. Ini bak sampah ya di mana-mana. Kasih kena dulu orang gitu. Dapat lakban buka. Nanya, yuk dapat kita. Kasih dapat kita. Mananya? Ada suara orang. Jade Rice's men got here first. Oh, ini musuh-musuh semalam yang pertama tuh. Find the second one. Look for the smoke from the flare. The crate should be close by. Ada pulang. Yang lain. Suruh ambil yang lain pulang kita. Kayak. Oh. Jatuh loh. Ya, patoh ikan malangi. Jauhnya. Kan. Di sini yuk. Crane, it's too close to sunset. You need to turn back now. Jade, I'm almost Kenapa? there. I can Udah do sore, this. biarkan suruh bulik. Kita ganti senjata kita dulu lah. Ini kan apa dipakai, tinggal ganti lawan batis meja. Firecracker nih yang pecik tengah semalam. UP flashlight. Kenapa tuh lah? Lampu das. Sebentar. Sana, ayo. Astaga, udah pulang. Tuh sana. Ini mana? Ayo. Asli ngeri. Hadap sudah harinya nah. Mana tadi tanda orang abang? Nah, itunya. Oke, dapat kita. Ada sampai. Pas nih dulu ini haur ini. Dapat skill point kita. Nah, dapat shooting. Multi throw. Sekali 3 mati kan. Iya bang. Wah ini aja tendangan mematah tulang rusuk. Barat nah kita nih. Oh tuh nah. Ya kan ada basnya juga ada nih. Kayak tadi mana tenaga yang tadi. Ada bang. Tuh, kada mau kenapa? Lo kan tadi ditendangnya patah tuh bang. Oh tuh. Aduh lapas. Tapi kok jarah terus. Ini apa nih? Ya. Mau ngopi dulu guys. Kapan pulang GRE?
Ini kalau Crane here. antigen About nih. to recover an antizin drop. Hmm, Good, Crane. banyak This dapat. offers us a new strategy. Time to turn your attention to Rise. Listen closely. It's very possible that Rise is our man. So if you find an airdrop containing antizin, Wah, destroy it. ada harapan jadi jangan diam kita nih, banyak Interaction isi. with Rise. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But there are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember that. Banyak nanti ya. Ya, simpan nih sebuting pakai seorang. Bisanya nyari antar gitu. Hah? Oh. Oh, apa dibakar? Kepintaran, keren nih kamu. Seorang tuh sudah kena ikut zombie akun. There's no antizin. Masa kenapa jahat kalah pemain kita lah? All right, get back here and be careful. The nightmares are awake. Don't let them see you. Wajar nggak? Shit. They must have heard me. Apa itu? Kemana kita? Bosa, ngeri. Ngeri kenapa? Hai. Yang kayak Venom itu, tapi yang warna abang. Mana ngeri. Kemana itu? Salah. Makasih, Nay. Loncat tiga. Kemana kita? Bulik kita keluar. Cika. Ayo. Makasih. Wah, jauhnya kita nih bulik ya. Ini makasih. Ngerinya. Itu sampai kita nah. Ayo makasih. Hai. Ini malam bisa kayak itu, bisa buka hubungannya. Hai. Kenapa takutan orangnya? Kita sampai wadahnya. Lampu ungu nih kok. Ini tuh bisi juga kak. Terus bang. Itu bang. Oh kada kak. Yang hijaunya. Hei. Masa siapa yang bunuh itu lah? Harus bawa pistol pinanya. Ability power point double. Namun berjalan malam double, ipang double, berdapat hantu gitu. Freak. Yang kayak Venom musuhnya Spiderman tuh. Ke depan kita. Kena aja nunggu lihai. Suruh naik pun kita. Rik. Tur. Udah enak lagi rasanya mendapat hantu gitu gugup kita, kedagupan jantung. Woi, Tahim, kami ini kenapa pada ada orang hantu segala macam. I mean, we need antizin. I know, but buying from Rise, you can't be For serious. God's sakes, I'll go. I'm not scared. Absolutely not. We've discussed that already. Nukar dari Rise-nya, antigennya. I'll go. Are you serious? Well, this Rice guy has never seen my face before. Clean slate, right? Apa nih?
Could you guys give Crane and me the room, please? Skip ya, kalau Sanborn kan nunggunya lah. 5.000 poin kita dapat lagi skill 2 biji saya dapat. Ini nah penting nih boosternya. Apa mangga udah ditukar? Ini apa? Sliding di high. Tinggal bang. Membanting. Bagus mana ya lah. Sliding aja dulu. Mantap tuh parkuran kita. Suruh naik. Suruh turun. Bapak juga. Oh, suruh ke ini kali pulang kita. Suruh nukar antigen gitu lawan Rise. Introduce yourself to Rise. Berkenalan, kita suruh berkenalan lawan Rise. Oke. Can you hear me? Oh, malam masih. Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, it's listen, Crane. Rasanya ada guring kita kalau di sini lah. And I know you're doing it to redeem yourself because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get Antizin from Rise, people will start to die. Nih, udah bisa tukar. Sel. Ada jual, bisa jual. Ini yang rusak tadi kita jualnya nih. Kita pulang lah. 300. Oh, kalung nih, lumayan lah. Palar kan harganya. Jual. Kopi, nah, palar. Berarti jual ya. Nah, rokok tadi. Kalau dijual rupanya. Jual beratan. Oh, ini penting. Tukar lagi kita. Metal part yang itu lagi lah. Yeah, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but itu ada guring. Nah, ini ada guring. decent man I've ever known. Guring dulu kita. Jangan hakon lagi keluar malam. Mari. Amir knew the risks. Pagi lo. And Crane, we know Oke lah. that you two are taking a Pingsanak beratan lah. Hari ini sudah dulu sampai sini. Sudah sejaman rasanya nih Talk when I pinanya. get back with the Antizin, okay? Karena emang bidik main lagi di hari berikutnya lah. Yang belum subscribe tolong jadi subscribe lah. Oke beratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.